David Kenneth Gitonga ugite mwaka juju ni bakurukirite mathina kathumba jari kurwa na iria ria mutuku ma county inge maandamano na kinya thano amwe nabo Gitonga ariuga ni bombanite kuthurania iria rita 650 ntuku akionania wirigiro bwa kuongera kwa iria mwaka twitite nkuruki ugite urimi bwa kawa ni bukuthoroma akiromba Amiru bete na mbere kwambareria urimi bwa iria na kinya kawa Muthuri Muriuki na ripoti je. Abisa munene ongataniro iria janene kaunti Amiru no Kenneth Gitonga augite mwaka juju tutathungi muno kimathia kibiashara nondu mandu manyamanya jara rio aria maandamano kinya umubu bwingi ndenda kuga juturai mwaka jurai jo muthu itwethitwe na challenges nyingi mbere ma kwa ina challenge ya climate kuma January mbura itanganire bwega na itukona nyambure enge muri jo 10 ni tiranganire na actually twirigirite kwa kwina mpara next year. Number 2 kire environment ya biashara inyone thirire a bit difficult ikwithiri kwina a lot of political challenges yeju mwaka jura to thiritwe na Gen Z activities na political differences nyingi na inya impeachment mandu maingi kwa Amiru kwa kwithiri kwina mandu maingi ya gwetaniria na mbere na maingi ya affect biashara. Nkuruki akiunya gwite kwa ngarama igutumite nya kuthondekeria mbere cetho igitie guru ikwithiri kwina gwitia kwa ngarama cost of doing business nondu bwa challenges iria ciejire stima ciitirie muno petrol na other related expenditures staff cost ciitirie nondu bwa deductions iria introducerwe nondu bwa mantu ja meru ja thirikari kuthithia which we support nondu tukoni mantu ja mega but on the other side ngarama cia kuthithia iria itirie na what has also been not very good kana gintu kira gitirabu muno maguri ja maria na thoko ne jatabuire ni mwaka turonete nya importation ya pounder inyingi kireta wa Kenya na iria ria turikara magwitora turerigi inda kagwa manja jonde alimberi baciomitie na gutigira tikithiki kikoneria 650 ntuku kuga gucokia nkatho sana kiri arimi nondu bakwendelea tu support na iria thai iria ria turikinyete about 650,000 liters per day. That's a big jump kumara twale about 550 600 moro to jodi tukinyeri iria lita milioni 1 atumbe kwendia rero ndena turete mbechi wa Amiru akira limberia na kawa pethe bakigwatira muno imira bibi nontu augwitite biketho bine guribwe guru muno. The next big thing ira itite ukarekana na ndi gurweji ni mbechi ira citite kuja nyingi cia kawa ugeta rutero Rift Valley no ugeta rutero rwa Western na ala kwa Western na ala banda igwa na Mpembe thai antu abengi kawa bakwanda inkwenda kwira arimi ibachoke kawene mbeche cia kawa icitite kuja mbechi iteja ingi taibu itwithiri twina average ya over 100 shillings hapa Amiru na twateka thokone na Nairobi kwi bamwe bakuona over 150 shillings per kg. So mwaka juju ijite 2026 antunya thoko era twendage njumaine it was enjoying very high prices kuketha kwina mbechi nyingi muno cijite cia kawa. So iturithia ng'ombe na mbere uma twande yo kawa na ingwitiga twa balance yu Amiru yetu igete number 1 na utithina ikenya ndene. Muthuri Muriuki wa Juma mutirijo kangangi.